Chers amis téléspectateurs, nous sommes une fois de plus très heureux d'avoir et Belé pour la télévision pour le retard la spéciale mission humanitaire que maman lui fait à la Katia Est. Bonjour aux hommes à Nengenini, activités dans Salama et voilà les lots aux à la Katia Walungu et village ya honorable Vital Kamere, maman lui vaillé à toujours dans le cadre de mission humanitaire pour l'Anda, pour la mission de son ennemi Maboleka à l'élo, on se retrouve juste après. Kaheshima na msimamisha na mweke mnaimba, hakuna problem. Asante sana. Yanzi Michi. Asante. Nawashukuru sana kwa upendo bado mnatuonesha kwa kutupokea kwa furaha. Mimi pamoja na delegation yote enyewe tunafika hapa kwenu kwetu kwa siku ya leo, siku ya Dimanche, ni siku takatifu. Ndio kwa maana tunamshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema ya pumzi ya uzima. Bila Mungu hakuna maisha. Vingine vyote vya hapa chini ya jua ni maformalite tu. Sisi viumbe vyake tunamshukuru, tunamtukuza, tunamrudishia shangwe zote kwa sababu bado anatupatia maisha. Na mkubali pia kupokea salamu ya Papa Joseph Kabila. Kuko wa ndugu zetu Wakongomani wote, peu importe kwenyewe tuko, ananiambiaga nisisahau kufikisha salamu yake. Na mimi nadhani kwa wale wenyewe wanajua na wenyewe hawajui, hii safari encore une fois Sud Kivu iko motivé par consolation yenyewe. Tulikuwa na lazima tuende kusutenir wa ndugu wetu wenyewe walipoteza watu wengi kwa accident ya maeboulement
ku territoire ya Mwenga kule, particulièrement principalement Kamituga. Lakini Wakongomani tuko fasi zote, na mimi najua ya kwamba njia ya kupita kwenda Mwenga iko hapa kwetu. En tant que mtoto wenu, en tant que dada yenu, en tant que mloko wenu, en tant que mama yenu na vingine vyote vile munapenda, na en tant que tate, singeweza kupita hapa kwetu bila kusimama kukamata muda kidogo ya kuwasalimia. Lakini magumu iko mingi, yote masikio yangu iko wazi, iko inasikia. Tuko watu wa jamaa moja, sisi wote Wakongomani, tukiangaliana kwenye macho tunajuana, si vile? Na munajua vizuri ya kwamba juu ya baba yetu Joseph Kabila Kabange, na mimi mwenyewe binafsi en tant que mke wake, mama mwenye anajua uchungu ya kuzala mtoto, tunajua ya kwamba na njoo vile tunafonksione. Kama mtoto akikunyambia kumkono, hautaikata, utaisukula kwa jinsi uweze tena kutumia ile mkono kumlisha. Na kitu kingine yenyewe wote kisi mnamfahamu baba yetu Joseph Kabila Kabange, na ali fournir ma effort zote, aliconsentir ma sacrifice malgré ma diabolisation zote, malgré kumuprete ma intention zenyewe azikukuwa kwa mawazo yake, malgré kumuwazia mubaya, walakini kila wakati alikuwa anatukumbusha ya kwamba nitaheshimu katiba enyewe ni Biblia ya nchi yetu. Alifanya kuifanya. Sasa kama kuko mtu mwenyewe anajua kuheshimu parole yake, yenyewe mimi najua wa kwanza, kwa sababu mimi naishi pembeni yake. Kweli huyu baba Joseph Kabila Kabange ni homme de parole, na ndani ya maprinsipe ya maisha yetu sisi wote pamoja, mareaction zetu munazifahamu mzuri. Conclusion ni ya kwamba le linge sale se lave en famille. Kuko vitu fulani yenyewe munajua nye peke bien, si ça ne dépendait que de nous. Kama kuko mambo ya mingi yenyewe haingekuwa vile iko. Tuzidi na kuomba Mungu. Mimi nimesikia message zote zenyewe mumetolea. Sina peut-être uwezo ya kupatia solution directement. Ya kwanza nita-interceder na kuendelea kuomba Mungu kwa ajili ya yeye kutuakorde zile suwe za mioyo yetu, kwa sababu sisi tuko waombaji, mtendaji ni yeye. Na naweza kusema hivi, Mungu anatuambia ndani ya neno lake mubiblia, nadhani kuna wapastere wengi tu hapa, ya kwamba tumwachie yeye justice, kwa sababu le vrai juste, le seul ule mwenyewe yuko na jugement pour le juste et le correct ni Mwenyezi Mungu. Basi kwa mahitaji yenye tuko nayo na yenyewe mumetolea,
par rapport ya justice fulani, mimi ninaiacha kumikono ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni yeye ndio anajua mioyo yetu, ndani yetu ni nini iko ndani, vis-à-vis ya sisi wote, vis-à-vis ya chacun de nous entre nous. Mwenyewe iko na masikio na akili, amenisikia na amekomprendre ni nini ninasema. Haiko vile nasema, ni wamama wakulima, ninawafelicite sana, nawapigia mikono kabisa. Nadhani mimi sitasema madetaye, junie peke munazijua mzuri, na munajua mzuri ni banani wenyewe banajitolea kutusoutenir sie ba mama en tant que partenaire. Wenyewe tunapenda kazi ya maisha. Kazi ya maisha ni production juu tumbu ventre affamé na point d'oreille. Kama sisi wa mama wakulima hatutumike gisi ya kuproduire, nadhani dunia itakufa. Kama wababa wenyewe mkono kwa mkono pamoja na sisi hatutumike kazi ya udongo, dunia itapotea, itazimika. Na wandugu wengine wote, ni wote mtu moja kwa moja, kwa lakini mnafahamu ya kwamba sie tuko tuna faire partie ya camp ya babatiseur, kwa sababu kujenga ndio ina participe kutuletea maendeleo ndani ya nchi yetu. Bila majengo haiwezekane maendeleo ionekane na tuifikie vile tunapenda. Sasa tujitahidi, ndio kusema tujikaze, tutembee pamoja pamoja na ndugu wote wenyewe wanapenda nchi. Niko nasikia hapa mnataja Papa Olive Tekereza, Papa Basengezi, naona Star, naona kabisa na pamoja na wandugu wengine wote wenyewe wako na ile sufi ya maendeleo na bien-etre ya maisha yetu sisi wote. Mimi binafsi niliona kama sitakaa nikuje mikono, sino watoto watakufa njaa. Nikasema hivi, kazi ya Papa Kabila amekuwa president honoraire, tusijiachilie, tuendelee kutumika kupitia ONG yenyewe niliundaka tangu mwaka wa 2006. Nikasema tujifokalize plus mu kazi ya kilimo, kazi ya elevage na mingi tena ndani ya domaine ya sante na education. Na waomba nyinyi wote mtuunge mkono, mtusoutenir kwa ajili ONG iendelee mbele pamoja na nguvu zenu nyinyi wote. Basi wandugu wapenzi, bado ningali naendelea kusalimia wandugu wengine wote. Siku nzima hii ya leo nitaipitisha huku kwetu, na yenye vitawezekana mimi kutenda nitatenda. Niko tu binadamu, siwezi kufanya miracle kwa sababu siko Mungu, lakini ile itawezekana tutaitenda, tutaifanya kwa kusutenire kazi zenu, kwa kusutenire maisha ya watoto wetu wenye wanakonstitue avenir
ya nchi yetu, kwa sababu hatuna nchi mbili, tuko tuna hii mère patrie, hii Kongo yetu, tuikamate mikono mbili kwa ajili ya kuijenga sisi wote pamoja. Na hisi ni dimanche, ninawabariki na nyinyi nitatuwete mtubariki, mtuombee na sisi tutaendelea kuwaombea. Tuko pamoja kila siku ya maisha yetu, hata saa moja tuko mbali kimwili, lakini kiroho kwe tunabakia pamoja. Si vile? Basi asante sana, Mungu abariki, bon dimanche, pole na magumu yote, lakini pamoja tuendelee kuungana mkono ndani ya maombi kwa imani yote vyenyewe tuko navyo kwa msuwe moyo yetu. Baba Mungu utuakorde havyo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ngoja. Kenya.
Mianzi Michi. Asante. Jambo tena. Nawafikishia na jambo ya Papa Joseph Kabila Kabange. Kweli nadhani ya kwamba ningewaambia kwanza sababu ya safari yetu enyewe imeacha Mungu alitufungulia njia na tukaweza kufika mpaka hapa. Mara ingine tusalimiane, tuonane tena, puisque ningali nakumbuka promesse yenye mlinipatiaga ku passage yangu hapa mu 2006 Mustade. Nazani banasemaka kibaya njo kyako, kizuri njo kya bengine. Na sizani ya kwamba ndani ya jamaa kama kuko shida, kama kuko maneno, kama kuko magomvi, kwetu sie kuma principe en rapport avec education yenyewe nyie bazazi mulitupatiaka, ni ya kwamba le linge sale se lave en famille. Nimesikia malalamiko ni moya tu. Sasa tusikilizane mzuri. Bwanangu amekuwa ni president, tunaita ni rais mustaafu, si vile? President honoraire. Mimi mwenyewe nimekuwa première dame honoraire. Na nadhani on ne se plaint pas kuwa mwa ile statut, kwa sababu ile statut imetupermettre nchi yetu iweze kupata alternance. Wanasemaka, Biblia inatuambia kwamba celui qui se justifie est du diable. Kwa ile malalamiko, kwanza mimi nadhani kwa okazio ya hii passage yangu hapa na wasindikizaji wote wenyewe wametupeleka na kutufikisha mpaka hapa, ile malalamiko à travers déjà masauti kupitia hao wabwana na wabibi wa presse, si imesha sikilika kwenye inafaa kila mtu na role yake. Wenyewe wanajua kama ile message iko adrese kwabo, kama viko na masikio ya kusikia, na kama habana masikio ya kusikia inafaa nini? Inawaangalia, si vile? Kwa sababu hapa kwa saa hii kitu moja yenyewe mimi naweza kuwaomba ni hiki: tuko watoto ya Mungu, iwe chrétien catholique, iwe chrétien protestant, iwe musulman, iwe makonfession religieuse yoyote, tunaombaga Mungu huyu. Na ndani ya kitabu ya Mungu huko verse yenyewe mimi napendaga sana,
inatuambia que la justice est de Dieu. La vraie justice est de Dieu. Basi mimi nataka wamama wote, surtout wamama, sie wamama njo kama mtoto anapata shida kitofu kinatingizikaka. Nataka mujijoindre kwangu na Roho Mtakatifu itusindikize, ipite mbele, kufungula milango yenyewe inafungana ndani ya maombi kwa ajili ya suwe yenyewe muko na exprime ijirealize vile Mungu atatujibu. Mi mwenyewe binafsi banasemaka bongo si kazi. Siwezi kubadanganya kwamba leo hii mimi ndapapatia solution ya ile probleme mnanitolea, hapana. Me niko na confiance kama Mungu wetu ndiye mwenyewe iko na justice ya kweli, na kwa hiyo uwezo wenyewe niko nayo mimi ni ya kumtolea hitaji kwa ajili yeye atutimilizie. Sisi ni waombaji tu, mtendaji ni yeye. Wamama, 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 tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu, Baba uliye juu mbinguni, hatuna lolote kama nguvu ya kuweza kupata solution enyewe tunahitaji, walakini tunakuja mbele yako. Ni wewe ndiye Mungu wa wafungwa, wewe ndiye Mungu wa justice, wewe ndiyo Baba yetu uliye juu mbinguni. Ulituambia ya kwamba hatuwezi kukuomba samaki ukatupatia nyama, hatuwezi kukuomba mkate ukatupa jiwe. Wewe unafahamu vizuri suwe ya mioyo yetu kwa saa hii hapa kwenye hii fasi kwenye ninakanyanga. Baba, basi ukubali Bwana Mungu, ukubali Baba yetu uliye juu mbinguni kututimizia maombi yenyewe tunaadrese kwako. Mungu wa neema, Mungu wa huruma, Mungu mbarikiwa, Mungu mkamilifu, mimi kama mtumishi wako sina nguvu lolote Bwana, lakini kama Esther alimuomba Baba, alimuomba mwami roi kwa ajili ya yeye kuweza kusove wa ndugu zake Bwana, na sisi pia ukubali kupokea ombi yetu na uweze kutupatia ile yenyewe tunahitaji au plus profond de nos cœurs. Mtakatifu Baba yetu uliye juu mbinguni, na kupitia hii sauti tunazidi na kukuomba utunyoshe mkono wako, utujalie neema yako, utujaze vibaraka vyako kwa ajili ya sisi wote hapa ndani ya hii nchi ulitupatia ya mababu zetu, tuweze kuwa libre na kupata ile Bwana wewe ulitutilia hapa, tuweze pamoja ndani ya kuungana mkono kujenga nchi yetu, tuweze kuishi ndani ya amani, tuweze kuishi Bwana kila mtu ndani ya jamaa lake, ndani ya nyumba yake, librement mbarikiwa na kuendelesha maisha hadi penye mapenzi yako itatufikisha. Basi Bwana, ninaacha yote mkononi mwako na kukuomba hivi katika jina la Yesu, utusamee makosa yote, kwa sababu wewe ndio Baba yetu uliye juu mbinguni, na Yesu ulitufia msalabani kwa ajili ya kutukomboa, kwa ajili ya kutuzibishia matashi yote, kwa ajili ya kutupatia furaha na amani. Mungu mbarikiwa Bwana, utuakorde yote yenyewe tuko nayo hitaji mioyo yetu. Papa, damu yako itufinike sisi wote, damu yako itupatie vyenye tunahitaji, damu yako itupe vyenye tunahitaji Bwana.
damu yako itupe venye tunahitaji Baba. Hakuna mapreve enyewe sisi tunaweza kutolea mbele ya wenzetu, ila tunajua ya kwamba we ni Mungu wa kuita na kuitika. Tunajua ya kwamba Baba, sisi tukikuomba ni wewe unayetenda. Tunajua ya kwamba mbarikiwa, yote hapa chini ya jua ni mapenzi yako. Kwa lakini mtakatifu, wewe hatuwezi kukuomba utupatie amani ukatupatia vita. No, Bwana, utufungulie milango zote na damu yako Yesu ifinike hii nchi yetu yote, ili tuweze kuprofite kumaziwa na asali yote yenyewe uliweka ndani ya hii nchi yetu. Kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, ninaomba hivi, amina. Wandugu wapenzi, jambo tena. Basi tuwe razi. Siye ba mama tunabeba mtoto kumugongo na jembe kumkono kwa ajili ya kubatafutia chakula. Kwanza niko na wafelicite sana wamama wote wenyewe wanajitolea ndani ya hiyo kazi ya kilimo, na hii juma yote, hii mwezi yote, nadhani ni mwezi yetu ya bafame rural. Tushikaze, tuendelee kufanya kazi, hata kama kimwili hatuko pamoja saa yote, kwa lakini kiroho tukue tunakuwa pamoja, tukue tunakomunie pamoja, na penye Mungu anapermetre tutaonana tu. Wandugu wapenzi, nadhani mutanipatia njia, nadhani mutanipatia baraka kwa ajili vile nitapita hapa nikamate njia ya kuenda kuwapelekea wandugu zetu wenyewe walipata shida ya kupoteza wandugu fulani fulani, wenyewe walikuwa ndani ya kazi ya kutafuta maisha kwa ajili ya kuweka jamaa zabo mekwa, lakini kifo iliwakuta ndani ya mashimu, ndani ya kazi. Basi Mungu atusaidie tufike kule salama na tuweze kuwakonsole majamaa zenye zilibakia na ile uchungu mioyoni mwao. Wamama wa baba, na washukuru sana kwa mapokezi. Sikukuwa kweli na espoir mingi juu kuko watu wenyewe balinisuflaka, kumbe leo mimi nasema ni wasema bongo. Aseme walungwa wakupendaki tena, mimi naona upendo. Naona upendo kabisa, na sisi pia tuzidi na kuombeana, na Mungu azidi na kutubariki sisi wote hapa Walungu, Bukavu, Sud Kivu yote, na nchi yetu yote enyewe ni Kongo, hatuna ingine. Basi mbarikiwe, aksanti sana. Haleluya. Habari. Very good. Oh. Quoi ça va servir? Amen. Nasema tu kwa kuheshimia mama na kwa kuheshimia mwami na guverneur mwenye alituma mama hapa. Vile mira masomo yale tulipatana na archevêque Joe Maria na mnapata basi.
Jambo, jambo, jambo. Dani, jambo. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Nous vous accueillons en famille chez nous. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que nous sommes tous au Landa, différentes activités où maman Yves a eu ça là, à Nakati, et tout le monde est une population et la liée qui est par rapport, il y a un message européen Sabamo, message paix. Et là, tout le monde est tout qui sur la paroisse à Mogogo et c'est là tout le monde qui est à la paroisse où il y a signé la maman à assister Bango par rapport à la paroisse où ça fait maintenant 7 ans où Missa les a au maman et nous tous tout l'année maman PC message moko il y a suite favorable et il y a Tozawa Toyesko et pas moi mi place et Bayambi maman et je pense qu'il y a des choses tout l'année n'engeni makamno sur l'équipe mais mission ont continué, mission humanitaire ont continué, destination cette fois-ci toqué na Kametuga et c'est quand pour maman pour assister bandeko na biso oyo baza on a un problème il y a différents problèmes na maman yé pour assister bango et sinon nous vous disons merci na bandeko tout besoin de temps il y a la spécial magazine pour eux tout le monde a mis prochainement merci.